Ki Khubor Khasi Student Union, Kilapinlong yak jingïathuh da kabawa ki bniah Khmat Secretariat Shillong, ban persha bat Kynnoh sorkar kam shimkhya ya santri ki mat jingdawa jong kaseng. Ki poet kilaweng no ki bniah tang hapo katu kat ni minen, balapin klan yak jing pahara Secretariat. Kani ka jing nitwa bniah kalajia shwa ka Black Flag Bike Rally, ka balapin bana ka KSU hajayaw. Haki bana ke KSU kala Kynnoh ya ke sorkar halor ka Bamsap bat ke jing Thungkam Shiliang Khmat bat ke dawa ke rukom Thungkam ke bohok bat ke basai. U General Secretary ke KSU samla Ruben Najer ulo ong ba ke jing dawa ki kinthub ya ke jing pendamno ya ke public hearing halor ke Sri Simen ke jing penchitom ya ke badon kti ban khanglat ya ke jing ishim Mynta paidbah bat ke jing pentere kampura ya ke MRSSA hadu bandadon ke ILP. Kaseng Kadawaru iki Facilitation Center, haki khat prathli ki Jakarung Hakasi by Jaintia Hills, kejingpin terekam ya ke Migrant Workmen Act, bat kejingpin kala ha ke Thungkam, ha Negrims, kentop ya ke Reservation na ke Mynta ki Khasi, Jaintia bat Garu. Iperti yang tau ke Iwan. Em kuwi ke peram kwa oknai pi. Ivan bạch khăn đam quạo lại có mất hẳn tạm thân nè và gam này ham bận bột ở yang lọc phá Bon sen ki brum juk kli phagi yang Tang ki khmat phom chna. Yi ya phayo dai. còn Ivan ông rồi cái bên su gà gram mò tọt bún gà gram tem ấy tiệt đi kì có con đây nè dạ khi biểu ngài nên mà em khi mà vào tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang kéo vào cậu Kami dapat yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sain suruh. Ngaku ai amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa hikai gua nongkong daga simpul desain gua ar dah hikai daga desain mana je dia kan juga simpul desain. Ini ke cek tu ram sorkar mah. Kamu pada terang laduk mesin dia sikit kamu kuat.